Hello, hello. Kahun hoy. Weven gammal abang sing tai. Tu la he ministry lang aki habui walzi hin he ji kitchen garden jong he. Dei bangin aki bolman tapu in a khol thajing ta in. To he tu hapta tu ni Wednesday in tu hapta sunga hi chan ka bol theyam ki ve in ten he chu ho hi primary chu a hi po in a hi wanga chu he cho jong he ming khat in chang khat a hi le hi tabong ho hi bol ting le hi malo a hi wangin lungdon hi na tu ma in he chi marui a hi in marui jong hi ta thata in jong hi ma sa khoya hoi in hi ji yong hi neighbor so in sa in thang ho bo na ana ki pi em chuting le en kam jong tu hin agop ta in chai na amula ding em ka koyen he de chon en kam jong hop thei chana na ki homin toy he chi be kho hin be wang hi a hoi zo be te he cho kho lo pha dei ta in agi lo ji na go min gu ma zu le amu ni tam nong khe po en phatai ki ve sui man lo he in jule chilai a khul la masang la chilai khul la yong alu khut do nai lo uma hi in sei banga chu ministry lang ho to ho hi a kho ji in choi hi secondary a ki ko ya hi in to hi ministry lang ho jong he niaw khat tu khat ta sunga hi ni khat ni ho ta bang he bol theding in omen chika hi ki ve in tin ana ki bol in tin he chi ho hi ahung hoi do kit te nga hi le hop thei jong ne ki ho min tin en jong ki ne in tin ana hi dinga hin sei bonga chun thil ho I bol ho hi missionary khatna I na hi time hi west low he la hi pan kila min I busy na ho I bui na ho ai lo le tom ngai no ya mu teng le chwa ko na jong he I testimony ho he min mi sim thedi mi mu thedi nga ho je hin en tam tai sei sanga chu I chon da na jong hi min ai hin mu te ngai le hin thil tam